بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebaki bersabda ilalan di hadis yang akan diriwayatkan Imam Abi Daud, "Thalathu da'watin mustajabat, la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Tallu sangka rupanna pappala doangang te nikabulkan irkarang Allah subhanahu wa ta'ala tena nani tolak ira Allah ta'ala na tena niragukan ilalanna angkaniya nikabulkan. Maka seria ya mentu doana seria tautua. Maka maiki nikana ya tautua ki pappala doangang ikabajikan untuk anak-anatta tiai pappala doangang kodi. Maka ruwaya punnania ki ilalam musafir arka taunia ka ilalam perjalanan. Maiki neki jai pala doangan punnania ki lampain jomangi. Maka talua doana taunia ki ni dolimi. Jari maiki neki bukoi nikania panggaukang mandolimi ni dolimi tau marainga ni alle hakna tau marainga ni parisi tau marainga. Apakah ni parisi sagal lilanta ni challa ni pakkanai ni cerita kudina siagam marengan naya. Areka ni pakkat ni parisi siagam batangkali ani tunrungi areka ni sisai areka siagam marengan naya. Ni alle barang-barangnya siagam marengan naya. Yang asem panggaukan ni kanaya panggaukan zalim. Panggaukan dosa mangari paranta rupa tau. Maiki neki bukoi kasaba malaki kasing kana papala doangang ki kakudiang mangari karang Allah subhanahu wa ta'ala. Makane parallu ni kamalakan ni kanaya dosa parisi rupa tawa kasaba baji ni senna angkanaya tena naningai punana parisi kitawa maka maiki natiatun ni parisi paranta rupa tau.